شرق نوصان دي برا عيش سيروني ويشقق ارتقلي في النار مكردوس نسعد سروني مطي العشا يبوا على الفرح سرقوا السلم الهواء سروني مطي العشا يبوا على الفرح سرقوا السلم الهواء عيننا يرقى سبحانك المالي يضرب يرجع ويضرب يرقى سبايا قيماني يضرب يرجع ويضرب عيننا يرقى سبايا قيماني يضرب يرجع ويضرب Voyage qu'on va vivre ce soir à travers un répertoire très riche de magnifiques chansons. Il a chanté tout, plus d'un demi-siècle de carrière. Et puis, je ne sais pas, mais on connaît presque toutes ces chansons. Mais il y en a tellement qu'on aimerait qu'il les chante toutes. Mais je vais vous citer Ouissara Daourad, In el-Maden, تحوشتي بالعيد نوذر في اللون عنوته يطيج سناتي سعير يا ديني et bien sûr celle qu'on aime tant ظفراغ الفاز نيوت نيون سالمغات وزيد العمر 23 الهان وسنين ثانية نون اللي دوسي مسلك طراني يرنوس صفر أحمر يرنوس شنامي هيو سي فريمون مانيفيك سيتي سوبر سيتي امبرسيونون أزرد يعني un public éminent et chez nous à l'unisson sans faussement, c'est important de le souligner. Et puis تعقل مرة زمان عندنا تسوى شو ثم قرن لمن هذا أساسي بيرتاح تصل. كل يوم ولدي يبغى كمان فنان نون نرد مقرب شو ودم يعني ماشي كذا في سريرس أم شيم أم مدام أم يويو أم سوريا أم كريم الحصول ملك ويذا كل يغدي استقبلا وقت الجمالة ولا دقيقة واحدة لا بيدنا يلبي تتجرم ولي بارك ربي وشارهم ديالك سي فريمون صافي شو كور اي بي شركه نقولوا بهم بلا شك راه يدو زوان راه يدو يدرس رزق un public merveilleux. Sur la mansion Ekmeland, sur la mansion Ekmeland. Ça m'a fait vraiment plaisir, ça m'a fait chaud au cœur. On a réussi un bon petit gala, un bon petit spectacle. Cet artiste, donc, Akni Zaram, peut-être l'un ou des Zaran Aram, mais Zaram, Miss Netwalis.
Athouarlis, Miss Leflay, Dagui de Montréal. واش غادي نضاف يوسف؟ العالمين الجزائري وفيها ورس انا كيدش اين اوك على فيرغول بري الى يبغي يدير كاز لاني غادي يدير الى غورنا لي بارولي لي ديسيون تولي دو براف كم كمال كم كريم. سوريا كم كريم كم سوريا هكا الشاقي جيل الخانوينا tout le monde était là pour nous. Vraiment, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. نعتسب في النار وحضرنا وشاركنا ولي بارك ربي او لي سونس في العمر en tout cas je suis au Canada pour la première fois et franchement لهنا تشوفها